Yena. Bhuti kunjani? Shabu kunjani? Sikhona. Cha wethu. Ukhuluma noNcengwa la. Lo washuzi lo. Anqala nomnyeni. Khamba kahle. Nakufani bethu. Cha wemfowethu. Angithi ulokhuzane lo unqala lobe engatholakala vele efonini lapha ewezile inetwork yakho niyabheka. Umnyeza ke ifoni yamcilela labo. So wena mfowethu kunezinto zoba sesiya ku trial ke mhla ka14. Buye zibe nokungidida so mina ngoba ngihlezi ngiavailable ke for ukufona yabo ngoba ifoni nginayo la ngikhona ayingicilele. Mina mfowethu bengifisa ungisiza njengasekuqaleni ngoba mina isikhathi leqaleni mfowethu angikwazanga ukuxhumana nawe yabona ngizwe ukuthi kade sikuthume kule ndoda lapha ezansi ngampela mfowethu wo niyakwazi ukusondela kuyona ngoba le ndoda lena enye ibheda kakhulu mfowethu yabo la muntu intizeni kakhulu mfowethu yabo le ndoda sikuthume kuyona kule nto efanele inikeze yona mina ngagcina bengitshela umnyeza story kwaukuthi ngidiniwe nje ngidinwe lo mfana lo mpofana yabo ngangakwazi mfowethu ukuthi ngigcine yabo liyanto ngi-entertainer ngiyefaka emqondweni kanti mfowethu ngase ngidinwe futhi ngihamba namacala amaningi lo mfowethu ngoba ekhulume kahle ukuthi wona uzohlangana nomfowethu wakithi umese nihamba nonke niyalapha nezansi yabo befike kube khona ninikeza khona mase niyahlonzelana kodwa omyeza futhi ngeke ngimbazi inqalane mfowethu umnyeza umuntu obuye abe nobunjana mfowethu yabo umnyeza avedane ahambise wethu kuyalapha yabo mina i-feedback angisayitho sengizwa ngaye uyabona into mfowethu so ngeke ngibuze mfowethu ukuthi le ndoda kwenzakalani imali iyanqabelana ukukunika uma usufikile kubeni iyayikhulume kahle kanje sila naye meetingini ukuthi asithumele umuntu esimthembayo yasho futhi ukuthi wena inankinga nawe yabo ngingasho nakuba phela mfowethu ubungangene kule yabo angifuni mfowethu umeqhama sengithi mina sengifake indabeni zami ngathi wena mfowethu leli cala kukhulu mfowethu wena ubungangene wawungahlangani indaba leli cala yona yathi fanele sithume umuntu emaziyo esimthembayo batho mnyeza no unenkinga nawe lo muntu lo sebenza laphana kanje yabona yathi no ikujwayele kakhulu yabona bathi kodwa ayifuni kulo muntu obesebenza leso sikhathi azi batho mnyeza hayi ngekeke ngoba uwena ngwakubo yabona so but no into enzeka lapha ya mangikhumbula kahle naya wangiprefer umyeza nase ngiya kule nto ngijwayele mina kusukela kudala yeah so wayesengichazela ukuthi kodwa wayesengixoxela njengomuntu engimaziyo nje siswana nje kakhulu namanje sisezwana so wangixoxela ukuthi ayena akangene kangakanani kule nto futhi yini acabanga ukuthi iyamfaka then washo ukuthi awuhlangene negenge wagcina ethola ukuthi ayakithi yabo then ke base bayaxoxa ngale ndlela njengoba la uxoxa so wayesethi ngoba yona into abazoyizama ngoba phela naye sengenile kule nto into abazoyizama eyokuthi ufakwe ilokhuzana inkece endaweni eyodwa bazoyifaka kimi then ke mina ke sengobe sengiyihlukanisa ngokwenu yabo then yakhuluma ngathi ngo300 yes wasekhuluma ngale ndoda yasezansi kamasipala ukuthi I know nayo khona ezokufaka kanti la iphambane khona babengayixoxile nale ndoda yasezansi kamasipala then uma sebeyixoxa kanti le ndoda le umpofana usehambe phambili ukuthi wonke ama resources abazowadinga even imali ayifakwe kubona uyena umpofana ngoba bila ngathola khona ukuthi bahlobene nompofana yabo so ilayo nakala khona ke into ngoba bathi mabevumelana naye ngokungazi ukuthi azivumelananga kanjalo wagcina eyiyekela futhi umuntu oyizoba nama resources amaningi uye lo baba loya then bagcina bevele beyifaka kumpofana then ke
la ngathola late yathatha ku MM imali waphela impofana ezijele manje into engididayo ke mfowethu sayikhuluma siphelele sonke ngifuna uyizwe kahle ukuthi nje mfowethu le ndoda yakhuluma kukhona umpofana emithingisela ejele kukhona umpofana kukhona uMM lo masipala kukhona yena yathi le ndoda bafana senibezele kakhulu ningithwalile abantu befuna ukungiqomba phansi yabo so ngiyabona la kuliwa nami uqobo yes mina bafana abantu nikwazile ukubekezela ngizocela ukuthi ngikhiphe kunemali ezosuka eGoli wasichaza ethi nemali unomuntu ozoxhasa eGoli wathi uzokhipha imali ezofuna andibail application yenza ibail mayivala ibail lo manje sihlukanisela nini yabo yes mina ngangazi ukuthi ibail hlathi uzothatha no 150 yabo lena imali sihlukanisela nini kuyiqeqe mfowethu uMM bahlangana nompofana ngomafoni bayishintsha lento kule mali sinanikezwa yashintsha ayibona nje bebobabili futhi nami ngaze ngathola late ngoba ngase ngilindele ukuthi hayi nokulungela makhona okufikayo then ngizokudlulisela kinina ngokwemiyalelo nokunikeziwa yes mfowethu yabona ukuthi kwagcina ngambena ngalutho so sabe sayihlanganela nenye nale ndoda somewhere washo ukuthi hayi no lento yabo iyajika yama kanjena yabo ngangabe nisazi kwasho futhi sifikile kulokhuzana kumpofana uyamsila imali nale umyeza yasho ukuthi hayi bo engathi izinto ijikile nganje lama resources asaye kumpofana lutho umpofana akasafuni ukudedela lutho kufanele lize ngakunina ninonke angisazi izizathu sokuthi ngithunya ngedwa mina ngicabanga ukuthi ingoba indlela esazana ngayo nale ndoda akekho umunye umuntu okufanele azi ukuthi sike sahlangana yabo ngoba mina ifoni yami ngayishiye eThekwini isikhathi ngiyakuyona ngayishayela so ngiyacabanga ukuthi mhlambe wayebalekela lokho ukuthi ngafika umunye umuntu otholayo yabo so angazi ukuthi uyagcina kuqhubeke kanjani leyo lokhuzana le manje mfowethu izinto zihamba nesinxele la mfowethu vele ngakutshela ngisita ngena yabo mina mfowethu engakutshela iqiniso ukuthi cha mina ngingena kulento nami ngayikhipha imali kushawe yabo nto engakutshela lokho yes lo mfowethu unenhliziyo la mfowethu ekhulume kahle ukuthi mfowethu asinikeze imali no mazi kahle nami leli icala mfowethu likhulu mfowethu ukuthi kungathiwa mfowethu thina imindeni ethi yahlupheka sinalutho manje uMM ngamzamaza amthola efonini nangisamthola engcingweni uyabona la lento sobahlungu bafowethu gcineni ngoba uma sengisuka ngimina mhla ka14 ngifika ngitshela mina abafana bangakithi omnyeza nonqalana ukuthi madoda leli icala sengikhathelelwe ngicela umqondo ngeke ngize ngishaya strong phela mina ejele ngendaba yabanye abantu abahleli abafazi babo once batshelwa yimina abafuthi bahlonipha mina batshelwa yimina labafuthi ngathi mina ababoshwe labafuthi boboshwe bephele khona konke abanako manje nakho ngoba mfowethu uyakwazi ukusondela kule ndoda yanto dino umqondo yacabanga mfowethu awukhulume naye ukuthi mfowethu le ndoda le eyathatha imali uMM ukuthi ukuthi waphele umpofana esesejele imali ovuyasakhe wena futhi umpofana watshela uMM ukuthi singanikezwe imali ekubeni kodwa le ndoda leyo sesithume kuyona lebi phezulu kwamasipala be-district yayitshele ethina endlebeni babengamfikisi ngani phambi kwethu futhi ukuthi le mali ngekulunga ukuthi uyithole ukuthi nakumina sekunzima ukuthi ngisheshe ngimthole ngoba sesemarisburg kodwa ngizoke ngizama ukuthi-ke ngimkhulumise ngibone ukuthi khona ngilangakwazi futhi nalezi zinto ze-corona-ke lezi savalelekile so kodwa uma kuvulwa ngizoke ngizama ukuthi-ke ngiyombona noma ngimthinte sihlangane somewhere-ke sizame ukuxoxa lesibone ukuthi yini enye engaqhamuki ngoba ngempela uma ukuthi khona naye la ithinteka khona nami mase ngijika umqondo yabo ngalimala yongalimala phela
phela le meeting asayibambana naye phela sithi uzosinika imali akaze sitshele nje indaba athinteke ecaleni thina umpofana efika kuthiwa sithi ngamadoda amabili okuyiwona azokhipha imali akazange sitshele thina kulento le ithinta uMM kuphela so mhlawumbe ngaye inkulumo ekutshela wena lokho ngokuthi nje uyakulokhuza yabo into leyo so manje nafotshi lento le yakhe le ukuthi mina ngeke ngimsoleke mfowethu umuntu oyinja kakhulu uMM uMM uyinja kakhulu mfowethu uMM mfowethu hey wabo thina manje mfowethu siyahlupheka la ejele asinikwanga manje ngeke bese zicala ukukhuluka ngalo imndeni esihlupheke mfowethu makodwa kamnyezo usahamba ohlala ngisho mfowethu elokishini ihlungayo into yakhona uyabo mina ke nje futhi kathi ngafuzuka mfowethu mina kade ngalokhuzo into abayenzayo laba bangithumela namaphoyisa amanye ama-ops azongisheka umqondo aseThekwini ukuthi mina abangani babo ukuthi mina ngabe ngicabanga ukushintsha yini lezo nto yebo futhi ekugcineni umuntu uzothi usushave la ejele kahle kahle yebo so abanye bathi le nto le mfowethu angifuna ukukhohlisa inkinga phathi ngizobonana nesitho zakini mhla ka14 sixoxa umlomo nomlomo kodwa ngibe ngilendo uma uyithola ke ngikhulumisa ubunga uyikhulumisa futhi ukuthi hayi mina ngisaneme futhi ke ukubeka nje igcwala umlomo uthi mina mfowethu uma ngicose umkhumbi uculisa wonke umkhumbi naye mina ngongo uyotshela inkantolo yena ukuthi akahlangene kanjani ecala imali ethi uzosinika wona yani phela mfowethu awekho umuntu ozolokhuzana lo munye umuntu mfowethu nathi sineyingane yabo sineyingane nathi mfowethu funa lo mfowethu yabona abafowethu befuna bayicele noma yini uyangizwa kahle mfowethu umuntu anakho mfowethu akudayise icakakhulu leso akudayisa nakho acele nakubantu acela kubona ngizwa kahle ngoba banabantu ababaxhasa ababathamdayo le mali vele ngasuka ubone imali elande egule kumuntu okuthiwa uyaxhasa yabo besinike le mali esifuna ukuze makwenzeka sigwethe sikwazi ukwenza deduction of sentence noma siaphile icala ngoma sisabhoja vele ngebe sisikhokhela bameli uyabo phela mfowethu ngiyakwazi ukubona ishare sedlalwayo mina uyabo hayi no lungile mfowethu awenzama ukumkhulumisa mangisheshe ngimthola kumakuphela lo-21 days asinike wona okay mfowethu ukuthi ngizobethi so-attenda kodwa nge mina mfowethu angifanele umtshele mina mfowethu ukuthi angineme mina ngamzama-ke naye mfowethu mina ngayifuna number yakhe ngaze ngayithola mina mfowethu ngimetroklile la ezizweni ayifuna aze ngayithola number yakhe ngamfonela ambhala imessage ngicela angifolele ngenumber yakhe iqonde ngoba angifuna ukuyizwa kuyena le nto engabona ukuthi uyabaleka ungidushela kulo muntu oyinja kakhulu lapha ezana lo muntu okamasipala uyinja kakhulu-ke mfowethu eyazi hayi no kulungile mfowethu ayengiboni ngizame ngibona ukuthi ngizofika phi okay mfowethu all right sure